Mo pa nga kulog pa iyong tanan. Adi ako didiya na Carigara Leyte. Mosay didiya Carigara baby ano? Siyempre taga din ako. Ay. Mosay didiya Carigara. So today this vlog is gonna be an Aheezy Da Islander style vlog, okay? When I say Aheezy Da Islander style vlog, I mean I'm gonna film life as it is, okay? No edit. Well, you know, a little bit of editing, but not a heap of editing like I normally do, you know, with sound effects and all that. So this vlog's gonna be in Waray and Visaya, because today, from Carigara, Shanta and I are gonna travel out to Ormoc, somewhere deep in the mountain. Uy, hindi yan yung music ng intro natin. Ayusin mo. You're beautiful, shine like a star. Amo didi ang mga mahusay nga taga Carigara. Ay. Guwapo. Guwapo nga yan. Anyway, like I said, today we're going to Ormoc, Leyte to meet a client for a wedding that's gonna happen next year. Ay, grabe. Mauran na. Makarangit, mauran na. Makakasipon ako. Doy, ano ini nga game? Ano ini nga uyag? Papreso. Papreso? Paano mag-uyag? Paano ito? Paano ito? Ipaliwanag mo. Siya maalam. Siya maaram? Siya maaram. Dira ako. Adi mo maaram. Adi mo maaram mo. Uyam. Ini nga mga bata, mga sarawayon. Hoy, kalbo. Kaway. Oh, hello Bridget, appear. Pagkita na ko yan, Dwaine. Pagkita la? Ito namon. Ah, sige daw. Dwaine. Hoy! Nagdaog! Ako liwat! Wala sa botos! Ako liwat! Ah! Koyam! Butang na! Si Butang! Sibo ka na! Oh! Skip! Ikaw na. Sige na daw. Dungan na laka mo. Sige na. Dali na. Dungan nga tulo. Kadamot imo gin-spray. Grabe, makaradlo. Pag-video-videoan. Kari man oh. video. Ho! Dungan dapat. Lo. Paano hiyo ginhimo eh? Ginhimo, jepoy. Lata. Lata la. So lata la ini. Tapos ano ini? Bottle. Ano ini? Lighter. Ah, lighter. What's up, everybody? Shanta, show yourself. We are driving in Leyte at the moment, and it's really weird because I'm Australian, so we drive on the left side of the road and the steering wheel's on the right hand side of the car, so this is completely opposite for me. But we are driving the Ormoc kasi may appointment kami ni Shanta sa isang client na gusto mag-wedding. Gusto nila kukunin ako na host para sa kasal nila. These roads that go up the mountain are so freaking windy. Whoa! Punta kami ng Sabin. Sabin ito, Sabin or Sabin? Sabin. Ano? Sabin Hotel. You gotta watch out when you drive in the Philippines because kids will just run across the road without warning. So you gotta watch. Whenever you see a kid, it's just completely unpredictable what they'll do. Diri sa Kalanga, Bisaya ang tanan nga mga tao dire. So kinahanglan na tamang Bisaya lagi. Kay dili man ta masabtan kun sige tag waray-waray pa kanina. Waray-waray. Kalitra na himong Bisaya unsa man oy. Nindot kaayo diri sa Ormoc, fresh ka ang hangin.
White pollution, limpyo kaayo. Kabalo ka lagyapan mag-Bisaya, bebe? Kabalo. Kabalo? Sige daw. Unsa man. Ambot si mong lubot, oy. Lang. Let's just chill outside, bebe. Wow. Tingnan mo, Shanta, ang ganda, no? Kaya nagtatagalog ka. Yeah. Bisaya, di ba? Bitaw. Nindot kayo dali, bebe, no? Tsada. We should stay here one time, Shanta. I think this is where our client is getting married, in this Sabin Resort Hotel. So awesome. 5-star Nino? 5-star money, baby, no? No, I don't know. I don't think they're here yet, bebe. So we'll wait for them. Go, yeah. Hola. Say hi, Nympha. How you doing? Good. Just pulled that tooth, so I'm a little better. Oh, yeah. Kalau saya dah. Picture Sit sa ta. against the light. Thank you. Human na laging among meeting. Uy, mauli na ta. Mauli na ta, bebe. Palit sa tagmanggabi. Ah, mapalit sa tagmangga. Ah, sige daw. Asa man ta mapalit, bebe? Sa Ormoc. Ah, sige. Mapalit ta og green manga sa Ormoc City. Tara na. Si Shanta mapalit na siya og green manga. Diya lang sa sari-sari store. Gusto ko unta mo balhin diri sa Leyte para dinhi lang kami ni Shanta magpuyo ba. Nindot unta. Shanta, you bought green manga? No, I bought load. Oh, you bought load? Wala kay green manga? Filming. Asa man imong green It's manga? in the city. We have to use the ways. Hala, makasapot mo ni kaayo, oy. Mayong hapon. Mayong hapon. Hala, naipinya. Nami mo na bitaw kaayo, oy. Tagpila man ang pinya? Tag 50 lang. 50? Oh. Sige. Mapalit ko ha. Dili pwede mabaligya. Kay kabalo mag-Bisaya. Saya dugay ra diri no. Kana. Kana, alaka. Di. Nakabidyo Ikaw ako. man na. Mabuto sa Amerika. Mag-istorya ka. Ah. Kinsa imong ngalan? Kinsa Joshua. ngalan? Ah, Joshua? Joshua. Wow, gwapo ano. Ay kuan Inday Garutay. Hinday. Shanta, nakapalit ka na? Ah, nindot ta, uy. Barato ka ayong tanang ng mga pagkaon diri sa Ormoc. Sige, Nindot, mahalo no? na to. Lagi, no? Mag-shopping na ta, bebe. Mag-shopping sa ta diri. Bossing, tagpilang usa? 15. 15 lang? Dili mas mahal kung foreigner. Salamat. Sige, uli na ta sa Carigara. Building of Robinson's here. That's freaking awesome. Robinson's Place, Ormoc. Wow. Ganahan ba ka? Unsa? Maghimo og kuan tindahan diyo sa sulod sa Robinson's ba? Ikaw magbantay. We will himo that Dwanta store and we will sell mga kilig nga merchandise. We have to go over those mountains to get back to Carigara. We gotta get in front of this truck before we hit the mountains or else we'll be stuck behind him all the way up the mountains. In the Philippines, in the province, overtaking is life. Commander, ano? Ngan ani naliwat kita ha Carigara, nakaabot kita bebe. Amo na ini ang katapusan ha namon vlog diri sa Carigara. Muli na kita Manila. Tapos na ang pag-shoot namon hin Goblin didi. The only reason we came here really, apart from seeing Shanta's family, was to shoot Goblin, di ba bebe? Oh yeah, birthday pala ni nanay. Alright everybody, Dwanta out. Until next time, abangan nyo po ang Goblin teaser trailer namin. It's beautiful.